Урматтуу bir туугандар, ар bir адамдын өзүнө жараша курманчылыгы бар. Ар bir адам турган учурдагы ахвалы менен Алланы разы кылат. Алла ахвалдарды билүүчү зат. Кедейди кедей кылып койгон болсо, ал ичинен наразы болбош керек. Байлар бай болгондугу үчүн текеберленбеш керек. Кедей ичинен кейибеш керек, аттиңай менде да болсо мындай кылат элем, дегендей кылат элем деп. Ушундай ой сиз менен бизге да сөзсүз келет, келбей койбойт. Байлар эми булардын даражасы бийик да, булар мынтип, тигинтип өтө көп сарпташат деген ой келип калышы мүмкүн. Анык дагы. Ушундай ой сахабалардын арасында да болор эле. Усман Гани пайгамбар алейхиссаламдын күйөө баласы, пайгамбарыбыздын күйөө баласы Усман Гани. Бай эле. Өтө көп иштетет эле. Ошон үчүн Усман Гани деп атка конгон. Кудукту сатып алып вакыфка берген. Жерди сатып алып вакыфка берген. Азырга чейин Усман радыйаллаху анхунун жерлери Меккенин айланасында вакыфтын негизинде иштейт. Өзүнүн жеке жерини жалпы үммөт пайдалансын ушуну деп берип салып кеткен. Анын ушундай кылган иштерине башкалар дагы суктанар эле. Башка сахабалар суктанат эле. Усман радыйаллаху анху менен bir адамдын Усман радыйаллаху анхуга кылган мамилеси тууралуу мына хадисте келди. Хасан рахматуллахи алейхи айтат: bir киши келип Усман радыйаллаху анхуга айтып калды. Байлар, ой байлар, силер жакшылыкта өтө алдыга кетип калдыңар деди. Ушинтип Усман радыйаллаху анхуга айтып калды. Не деди? Байлар, силер алдыга өтө көп кетип калдыңар деди. Силер чындыгында тасаддакун, туатикун, садака кыласыңар, кул азат кыласыңар, тахуджун, ажылык кыласыңар, тунфикун, иштетесиңер деди, аябай иштетип, наар бери иштетип турасыңар, ооз ачар кыласыңар биздин тил менен айтканда. Шундайларды кылып, биз андай кылалы десек колубуздан келбейт. Силер алдыга кетип калдыңар деп кейиди да. Ошол адамдын ушундай кейигенине Усман радыйаллаху анху не деп жооп берди деп ойлойсуз? Кедейлер артта калабы? Кедейлер, ой айланайын, байларга караганда 500 жыл мурун бейишке кирип кетет. Неге? Мына карагыз. Айтты, Усман радыйаллаху анху антип сен күмөн кылып жүрө бербе деди. Силерде да бар деди. Факала Усману радыйаллаху анху: "Ва иннакум ла тагбитунана". Не силер кедейлер эңсейсиңерби? Силерде дагы биздикиндей байлык болуп калуусун каалайсыңарбы деди эле. Инна ла нагбитукум. Ооба деди, биз да силердей болуп калышты каалайбыз деди. Албетте каалайбыз. Бизде да болсо тиги жетимге берсем, бул жесирге берсем, мынсем, озачаларды кылсам. Айтты, каалайбыз биз да, бай болгонду каалайбыз деди. Андай болсо деди. Андай болсо карап тур. Алла менен ант ичем. Фаваллахи ла дирхамун. Алла менен ант ичем. Ла дирхамун юнфикуху ахадун мин жахдин хайрун мин 10,000. Кедейлердин курбанчылык менен кыйналып, өзү муктаж болуп туруп дагы шундай муктаж болуп курбанчылык менен 1 дирхам чыгарганы байлардын 10,000 дирхам чыгаргандан жакшыраак болот. Байларга жетип алсаңар болот.
Baylarga jetse bolot. Sahabalardy gördüňüzler, uşintiп jarışyp turar ele de, uşun aldyga garap, öte aldyga garap ösküleri keletile bulardyn. Paygambarыбыз bir jolu azandın fazileti turalуу aytkanda uşunday fazilet aytты azanga. Kanday? Atwaluhum a'naqan yawmal qiyama. Kıyamet günü muazzinlerden moyun uzun bolup turat bulardın moyundary. Uşul hadis aytkanda bari kızıgıp kaldı. O, men da muazzin bolsam, birok meçit bir öyle. Bir mahallede köp adam jaşaýbız. Kantip barыбыз muazzin bolobuz. Bolsam jakşı bolat elem, Bilal alıp alganda degendey kılıp. Tudile dagı bir gün azandın fazileti aytılıp kaldı da. Muazzin azan aytkanda anın ününü ukkan her bir nerse kıyamet günü aga kölükö ötöt. Taşlar bolsun, döngseler bolsun, sular bolsun, bak daraktar bolsun, bardygy ya Allah uşul balan için keçir. Uşul sen ululuğunda Allahu Ekber dep gününe 5 jolu aytyp alıp sen ululuğundu arulap kıyınçılıkta, ısıkta, soğukta, karanlıkta, tünde, jarıkta, iş kışagan uçurda, büt uçurda ayta verip sen ululuğunu aytkan uşul dünyada sen bunu keçirgin dep bardyk can janawarlar, döngseler, jandu jana jansız nersenin bari köl kötөр eken. Dedile daha kızıktı bayağı sahabalarının bari. Azançı bolsak bu dep turdiler. Keyin dagı bir gün, dagı bir hadis aytıldı da. Bu hadisi aytkanda başkalar çınabay kaldı da, çın-çınına kelgende, bu aytdı biz aytış gerek biz degende ele çıktı da. Biz aytabız dedi. Al kaysıl hadis? Şuntip aytdı, azançı, azan aytkanda, her bir tamgaga 1 milyon sowap bolat dedi. 1 milyon sowap. Bir tamgaga 1 milyon sowap. Emi azanın başıdan ayaka ayta turgan bolsоң, ne degen sowap? Sowaptın aslında kömülüyle kılasың da. Oy dedi, oy kaldı. Allah'ın elçisi biz muazzinlerge jaç kerek biz dedi. Aytыңыз jolunu. Gördünüz mü? Hazır bizdin arabızda biri men bolam kары bolup tur dese, ha bolup tur da dep koyuyorsun. Men ne bolam kары boluş kerek dep mындай jarışmay jok. Düýnege kelgende, üy salganga kelgende, kiyingenge kelgende, tamak jeşe kelgende jarış. Uçret bolup tıgılıp kalabız go. Ana. Alardın jarışı muazzinlerge her bir tamgasına 1 milyon sowap bolat dese biz de aytpasak bolboyt dedi. Allah'ın elçisi muazzinler ketip kaldı dedi aldıga. Kantip jetebиz bizge dagı bir jol bolsun körsetиңiz dediler. Paygambarыбыз аларга жол жобосун үйрөттү. Силер каалайсыңарбы? Силердин дагы сооңар muazzinlerdikinden de ötüşün kalaysınlar dedi. Allah neresi oşonu sırada oldu. Oşonu aytıp beriңiz ele bizge dediler. Anday bolsa dedi. Kıcı boy süйлөшпөй azan aytıp жаткан учурда ne dedi? Azan aytkanda muazzinin artından kaytalagıla muazzinge her bir tamgasına 1 milyon sowap olsa sizlerge 2 milyon sowap bolat dedi. 2 milyon sowap. Allah'ın berişi de bu. Nege çıkan uşul bilesizler mi? Ne için çıkan dese Allah talap kılıp buga jetiş kerek biz de jetiş kerek degen üçün Allah taraftan berilgen belek bolup ketken de. Biz talap kılıp aytırabız da kana neni aytat eken, dagım neni aytıp başlayt mına. Dagım ne olup ketdi dep talap kılıp olsaң ala albaysың. 1 milyon sowapты da ala albaysың. Oşoga niyet kılış kerekmiz bir tugandar. Bunu kedeyler kalıp ketet demedi. Kedeyler ağalardın 1 dirhamı jogoruda. Ne dedi? Ağalardın 1 dirhamı baylardın 10.000 dirhamından jakşırak dedi de. Hazır Ramazandabız, alhamdulillah, şunday bir ay. Biraz ile bermiş bola turgan bolsoň Allah çeksiz kılıp berip salat da. Nafilge farzı berip atsa, bir farzga kança farz? 70 farz beret. Esep koyun ele. Siz maşina bazarga bardыңızda, bir maşina alayın dep barsaňız, öte kımbattap kettir maşina. Şunday kımbattaptır. Siz oylagan maşinalar öte odun maşina çıkıp ketken, öte biyik bolup ketken. Biroq sizdin çönteňizde mümkinçilik
Bir Moskvичке жетеді екен. Эми куруп кетпей ушундай эле алып кайта берейин. Жүрө берип, лайда, сууда кыйналдым. Ысыкта, суукта ал таксини чакырып, бул таксини чакырып кыйналдым. Ушу Москвичти деле ала берейин деп туруп, ушундай Москвичке барбарака кылып туруп, санап туруп берсеңиз, сизге жаңы Toyota'ны берип койсо не кыласыз? Bir nafilga bir farzın soğunu berem de otpay vallahi. Emi bir maşına alıp olayın deyip bardınız ele. Bir maşınaga bir barbaraka kılıp durup, şunda kolu alışıp durup, bir maşına alam deseniz, 70 maşınanı formit et durup, mına al ketme o 70'in desen ne kılasın? Öyle kılasın ha? Jürek kırmam. Azardan beri turup ismi depçi. Allah mına Ramazanda bir farzga 70 farzı berer ekene. 70 farz berem de olsa bizden de biraz salap buluş kerekti. Oşun alğanla tura o. Kanda deysler. Uşulardın farzı az bol ketdili özü toğda taşta jürüp, ayakta biyakta jürüp dep Ramazanda farzların köyüp koyayın dep Allah Teala nafil namaz bergen farzın orduga jürüt bunu taravih namaz. Farzın orduga. Aytılışı nafil, aytılışı sünnet. Ha biroq Allah Teala berişke gelgende farzın soğunu berip koyar eken. Oşuğa niyet kılabız inşallah. Kaçan bayit eken dep kütöbüz je baylarga amal menenle ozup ketebиз be. Amal menenle ozуп кетели. Allah Teala barыбызга amal кылган мүмкүнчүлүк берсин. Wa ahiru da'wana elhamdulillah.